Sumao na gini ang gabi nung atong ipaabot nga magpulaw-pulaw ng gitar pagbantay lang sa itong mga bakting nga dili maipit. Time check data no, plus 10:15 ang primero na to nga pagpainom mo gata sa nila gikan sa ilang inahan dili lang to i-mention ang tinuod nga term kay basin makasab na butan ni Facebook. Duka pagid kaayo kay usar ka oras akong tuog ni mata na sad ko para magpainom gata sa nila. Kay bantayan maguna ko basta mo tingog na gani na siya nya mo higda og matakilid. It means na nga magpainom na og gata sa iyang mga anak mao na nga ako na sa lang habuaon aron painom og gatas nya bantayan mo na sila kay si mukalit og barog kasi mga ipit nya matog na dayon ko ana kung mainom lang gatas pero dili gum katog dayon kay saba ang mga baktin. Sik sa tadaan 147 kadlawon ako nang ipagawas daan o ako pag ipakaong gamay daan ang anay. Okay na human naman ang 12 ka oras ako na nang ipatimo ang akong anay gamay lang akong gipakaon kay dili mo na pwede nga praghan og kaon basta bagong panganak kay basin magmandaot ang yantian. Og ang ganahan ako ay nila kay pagkahuman nila og inom gatas mobalik sila sa ilang kuna bisan og bago pa lang nila gibuhian katuod na sila ug asa sila muli dili para sa una katong last na ko nga gibantayan matagba pa ko og alsa para ibalik na ko sa kuna pero kani sila motuod na og adto sa ilang kuna pero kani kay ni barog man ang ilang inahan ako na lang gipangkuha kay basin unya og batamakan kay bintaha manggod og bantayan og pila ka adlaw para maminus-minusan ang mga disgrasya nga panghitabo nga dili na nga mahitabo kanang matamakan or maipit ang mga baktin kaysa anang imong pasagdaan kay namanggoy uban nga tagiya og mga baboyan nga basta mga anak na pasagdaan na nila bahala na nalag maunsa og pila ang mabilin maura pud ang ilaha nya sunod na to diha nga mata Ang oras plus 3:04 iya sa gitas mata. Og tigid lalim ang magbantay og anay no kay kana bitaw makamata ka nga pinakalit kana makuratan ka nya mobangon ka ditso mura kag mobangon nga wala pa sa imong hunahuna. Unya successful ang primero nato nga gabi nga pagbantay naabtan kita og buntag nga bantayan nato og ayo ang atong mga baktin pero sakit kay sa ulo kay tungod lagi anang mumata lang og kalit mao na nga matog sa ko og balik samtang nagpainom pa og gatas ang inahan sa iyang mga anak dili mo kay nabantayan na basta hayag na. Og wala pa kita na human sa tong trabaho no kay kinahanglan na pa man na nga putlan og ikog ang mga baktin og pamutlan sa dog ngipon kay sakit mo sa kay na ilang ngipon kay hait kay na bisag gagmay pa na sila inom na nila og gatas. Nangita na lang po ko og backup kay para na magunit kay maglisod ko basta ako rang usa. Gigamitan lang na ako na gunting butangan ako na alcohol og naapog ko betadine para ibutang sa pinutlan. Medyo basic lang ni sa kuha kay nakasuway na ko ani katong primero pagpanganak kaning anay. Kay kuno kay nung dumbo sa katong primero nako nga pagputangtang sa ngipon og sa pagputol sa ikog dugay kay kuno human nato kay primero pa sa tunako pero karon murag dali na kay medyo naanad na. Bintahan man gyud na tayo makamahuan kay para sa makasave ta sa atong gasto kay mahal baya pud basta manuhol ta. Pero sa ako ginunahuna ako ganin dali-daliong kay duka pa kayo lami na kayo ikatog mura na tagongo ani nga matog og buntag mata og gabi. Pero ingani magini basta maginabuhi ta kinahanglan maging mo sakripisyo kay para pud sa ato ang pamilya.